genda baguha ibikoresho byo mu rugo ariko uzi ko umuntu abasura akagira n'isoni. Ibintu ukabyishyura mu mezi 5 hafi igice cy'umwaka. Katwirebere filime yacu nagutinda. Bimeze biti? Nanone ni kugasobanuye films.com. Nizi filime z'ubwenge zisangwa. Abose bini iki se kandi? Ndebere. Ewe maze mugasobanuye. Harya n'umwe ni ibiri. Sibyo ibiri ariko nta yirimo. Dutangiriye hakurino munsi y'inyanja hasi ndetse barakwereka coordinates z'ahantu turi munsi y'inyanja tayari. Bimeze biti? Munsi y'inyanja hari iki? Submarine y'amato y'intambara. Подводная raporo ya misiyo Федерации Капец. Ubwato K59 Sevastopol bw'Abarusiya turi kuri operation bita Rodkovopa. Uyu ni umunsi wa 74. Learning defense system. Systeme yacu y'ubwirinzi twari turi gusuzuma ikomeje gukora neza. One might even say hari n'ushobora kuvuga ngiri gukora mu buryo bw'igitangaza. Under the earth. Turi kugendera munsi y'inyanja ya Arctic mu rubura rwayo. After 25,000 tumaze kugenda mayiro zirenga 25,000. Ubwato bwacu bwagiye buzenguruka ahantu hari amato n'ibirindiro byo mu mazi byose by'ibihugu bigiye bikomeye hirya no hino ku isi, ariko ntibatubone. Ubwoko bw'iki gikoresho turi gusuzuma burahambaye cyane ku buryo tujya munsi y'amato y'abanzi ntibamenye ko twabinjiriye. Muri kano kanya of the art of war. Turi leta ifite ubugeni mu by'intambara. Iki gikoresho leta y'Uburusiya yakoze, iyi ni imashini yica iteye ubwoba cyane yigeze ikorwa n'umuntu kuva isi yabaho. Bafite imashini impossible to find. Ndetse nta n'umuntu wamenya aho turi. Ibaza ubwato bw'intambara ubundi radari rabufata ku buryo ubwato buramutse buje bukajya munsi y'amazi yacu cyangwa se bukajya mu mazi y'ikindi gihugu cyari cyo cyose bahita babona. Hano turi kubona ubwato bwa leta z'ubumwe za Amerika buri muri aya mazi. Bucunge mwitonze bano ngo bafite igikoresho gituma batababona. Urebe bakomeza kureba ubwo bwato buri kuza busatira metero nko mu birometero 2. Urebe left 15 degrees radar, steady course 10. Steady course 100. Captain has the com. Helm I. Coming to course 10. Umva twese tugiye kugendera kuri course dogere 100 niho tugiye gukatira. Hari ubwato bw'Abanyamerika buri muri aya mazi. Urebe bare byano gato barabubona. Ure filime bano bafite igikoresho cya gikoresho bafite 100 gitangira kwibara. Fighting solution is igikoresho gituma batababona. 15,000 meters. Metero 15,000 n'ubwato buri. Tonos this loud and clear. Buriya bwato buri gusakuza cyane. Menya butwegereye kurusha uko tubikeka. Fighting solution just a step change to 10,000 meters. Ubwato burahinduye buvuye kuri metero 15,000 bugeze hano. Solutions are matching. Ntabwo bishobora ko bwabwihuta gutyo. Bazo ubwato bwari kugendera kuri dogere bwari buri muri metero 15,000 kwa bugeze ku 10,000 mu masegonda. Bano barikanga. Kandi ubu walk away and head for deep water. Urabizi babwire tumanuke twitsimbe munsi y'amazi. Bearing rate 0. He's there. Turning with us again. Turakase nabwo burakata burahari buri kutubona. Impossible. Ntibishoboka. Invisible. Turi invisible nta kintu cyatubona kubera imashini dufite. Turi cya gikoresho cyo bavuga ngo gituma batabona. Baturashe torpedo. Torpedo room con. Load all torpedo tubes. Baturashe torpedo namwe ni mupakira ibisasu. Torpedo ni bya bisasu barasira munsi y'amazi. Namwe ni mupakire. Mu Rusiya nawe bahita pakira. Ubwato bw'Abanyamerika ngo burabarashe. Bana bahita binjiza torpedo muri chambers zabo. Open outer doors. Weapons flat tubes 1 through 4 and open outer doors. Enter firing solution into tube 2. Urabizi ni murase nimba baturashe. Namwe mwitegure kurasa. He's provoking us. Bari kudushotora. To blow us out of the water. Enemy torpedo in the water bearing 2. Ubwato torpedo y'abanzi baraturashe. Helm left full radar. All ahead flying cabin. My rudder is left full. Answering all ahead flying. Urabizi icyo tugiye gukora tugiye Launching countermeasures. reka launching countermeasures. Countermeasures ni bisasu bari kura bikahita bigenda bikahita bizimyira torpedo. Namwe mubarasesha. Namwe mubatemu. Bohereza countermeasures zihagarika igisasu wabarashe. Nabo bahita bohereza icyabo kijya kurasa ubwato bw'Umunyamerika. Bimeze biti. Ariko mu Rusiya akavuga ati gute ubwato bw'Abanyamerika butubonye bukaturasa. Helm right full radar. Right full. Aye sir. Urabizi mukate. Stand by to emergency blow all main ballast tanks. 400 meters. Ese mumanura ubwato metero 400 bakahita bamanura. Captain, all hands break. Uyu ni captain. Enemy torpedo impacted. 5.
ubwato bw'umwanzi buri torpedo y'umwanzi iri kuza idusatira. Torpedo y'umwanzi ije ibasatira ku bwato bwabo. Barifashe barikomeza. Yeah. Bigenze bite? Igisasu cyari kije kubarasa ntago kibafasha. Just happened. Bigenze bite? It's gone. Kiragiye. Missed us. Kiradushije. It vanished. Kirabuze. It was never there. Nkaho kitari gihari ahubwo. Where is the enemy vessel? Umva noneho mbwira ubwato bw'umwanzi buriye. Starboard bow. A torpedo is running through. Torpedo yacu iri kwihuta ijya kurasa ubwato bw'umwanzi. In 3. Gabi, gatatu, kabiri. Igisasu cyacu kigiye kurasa ubwato bw'abanyamerika. Igisasu cyageze ubwato bw'umunyamerika buhita bubura kuri radari, barabubura kuri sono. Captain. Captain. Submarine has vanished. Ubwato bw'umwanzi wacu burabuze. Burabuze burarigise. Understand. Ntago mbyumva. Igisasu cy'umwanzi kirabuze n'ubwato bwabo burabuze. Bigenze bite? He was never there. Buriya bwato ntabwo bwari buhari. We've been chasing a phantom. Twari turi guhiga ikintu kimeze nk'umuzimu kidahari. Instruments don't lie. Ibi byuma ntibibeshya. To us today. Uyu munsi biratubeshya. Shut down our torpedo None mubike torpedo zacu. Bahita bafunga imashini babike n'ibisasu. stations. Rebe bari bikanze bari barashwe. This is why we have sea trial. Iyi niyo mpamvu batwohereza mu nyanja kujya kwitoza. System. Yarabyano. Lost in a machine. Hari umuzimu muri iyi mashini yacu. Bafite igikoresho muri ubwato kidasanzwe. Captain! Our torpedoes don't... Cya gisasu twarashe ubwato bw'umwanzi kiratugarukiye. Kigeze muri metero 400 kidusanga. Come on, shut down our... Ugihagarike si icyacu, bagihagaritse cyanga guhagarara. Gisasu kije kibasanga. Kabiri, muri metero 200. Rabe, gisasu bari barashe ubwato bw'umwanzi dore ngo kiraza kikabatamo. Kibatamu bwabo. Igisasu bari barashe ubwato budahari bw'umunyamerika bavugaga. Ubu bwato bw'umurusiya mwibuke ko batubwiye ngo butwaye intwaro ya mbere yigeze ikorwa n'ikiremwa muntu ituma abarusiya bari bamaze iminsi bazenguruka mu nyanja bakajya no ku birindiro by'amato y'abanyamerika n'ibindi bihugu bikomeye ntibabashe kubabona, bari invisible, ntago bagaragaraga. Ngo ni igikoresho cyambaye cyane cyatumaga umurusiya avuga ati turahambaye cyane. None barirashe, byandi bavuga ngo umuntu arirashe. Nuko dutangiye filime yacu. Igisasu bari barashe ubwato bw'umunyamerika kirabagarukiye. Ese iriya ntwaro bavugaga koko ni intwaro ihambaye? Nakubwiye ngo nuko dutangiye filime yacu. Kandi izi filime z'ubwenge narababwiye ngo ushaka kuyisobanukirwa ukareba izaba abana ntago bize neza. Keretse yari bwabo filime basaba gusakurizamo kuko amashuri bari maredike. Twigarukire Amsterdam. Cyusure filime y'umuntu mukuru wize. Squari filime umuntu ashobora gusanga wicaye imbere bari gusakuza ukagira ngo bari gusobanura nawe koko bakakubona imboga mu menyo bakavuga ati kumbe burya nawe nta bwenge. Ureba abantu batize basakuza banyiga do mugabo yaje hano turi Amsterdam kuri muri Netherland. Easy. Genda gake suri injeno bavuga ati gake easy. Tom Cruise Designator nikari kumwita India Zulu 254. India Zulu 254. Bravo Echo 11. Bravo Echo 11. Bavugira mu makode ubwo ukahita umenya ko ari we mwagomba guhura. You need to ask me the security question. Ntago mbaza ikibazo cy'umutekano bakubwiye. Babarire. Kugira ngo umenye ko ari njye. What is the oath? Indahiro ni iyihe? Nta makode bavugiramo. We live and die in the shadows. Tubaho tukanapfa turi mu gicucucucu naho tubona. Tukabikorera abo ngabo bacu bo hafi ndetse tukanaberaho abo ngabo tutazi. Wumvisha ariko indahiro y'aba basirikare cyangwa se y'aba bantu shiri ku meza ngo indahiro yabo tuberaho kurinda abo ngabo ba hafi bacu tukanaberaho abo ngabo tutazi. Yo ndahiro barahiye kandi ngo babaho bakanapfa bari mu bicucucucu ntawo babona. Musore, Welcome to the IMF. urakaza neza muri IMF. You made the right choice. Wahisemo neza kuza muri IMF. Sa bivuze ngo uyu ni afandi Tom Cruise amaze gukina ibice byinshi ari muri IMF. Mr. Hunt. Mugora mwiza Mr. Hunt. It's been a long time. Harashize igihe kinini. Our lives are the sum of our choices. Ubuzima bwacu ni igiteranyo cy'amahitamo menshi. Escape the past. Ndetse ntabwo twabasha gucika hisi hacu. 3 years ago you were imyaka 30 ishize wahisemo kuza kudukorera. The IMF force. Winjiye muri IMF. In prison.
aho kugira ngo tugufunge ujye gereza because of your unique natural talent. kubera impano wari ufite wari umujura leta yarakubabariye ngo uzuyikorere Forget. ariko ntabwo tuzibagirwa You will never forget the death. nkuko nawe utazibagirwa ko wagombaga gupfa nako utazibagirwa rwa rupfu rwakutuzaniye. Yatangiye kwibuka ikigabo kigeze kurasa sheri we arakibuka ati ntabwo tuzigera tukwibagirwa nkuko nawe utazibagirwa rwa rupfu rwatumye utwegera ukadusanga. To remind you of your oath and allegiance. Iki nicyo gihe cyo kwibutsa indahiro waturahiriye nabo mufatanije. Are higher than ever. Dufite misiri mukangaratete kurusha izindi zose zigeze zibaho. Ntabwo tuzongera kwihanganira gukora amakosa yo kwigomeka kandi kuri twe. Ibyo bintu twizere kuri kubyumva. Guverinoma yawe iri guhiga urufunguzo. Ndetse urwo rufunguzo ni ingenzi cyane, rwa rufunguzo twabonye rufungura cya gikoresho cy'umurusiya. Icyo ugomba gukora ni ukumenya ko uwo mukobwa w'inshuti yawe nawe ibyo urwo rufunguzo birimo. Irsa yisha abantu muri Syria, urwo rufunguzo arangije ararutwara. Uwo mukobwa yahisemo kwinjira muri iyi misiyo y'ibanga. Ntawe uzi ahantu aherereye. Uwo mukobwa ari guhigwa, bamushyizeho 50,000. Ayo ni amafaranga miliyoni 50 bamushyize ku mutwe umuntu wamubona. Ba bounty hunters uwo mukobwa ubu tuvugana bari guhigwa uwo mukobwa ngo bamubone bamwaka urwo rufunguzo bahembwa izo miliyoni 50 z'idolari. Turi gukeka ko ubu tuvugana abo ba bounty hunters bagiye guhigira umukobwa mu butayu bw'Abarabu. Ugomba kubona umukobwa mbere yuko ba bounty hunters bamubona. Ba bounty hunters ni abantu nyine babashyiraho bounty bakavuga ati amafaranga uriya muntu umuzanye twayaguha bakajya kumuhiga. Twe turagira ngo umukobwa Iris ugenda umwambura urwo rufunguzo iby'umukoresha nyuma ntago dushaka no kubimenya. The secretary will disavow any knowledge of you. Nora mukufashwe uri guhigwa umukobwa wenduka n'ibindi bihugu turakwihakana. Uraza kuburi ku giti cyawe. Ubwo butumwa tugwaye mu masegonda atarenze 5 bugiye kuhita bwirimbura ubwabwo. Ubwo butumwa bari bamuheye burimo amajwi y'abayobozi. Wita bwirimbura. Wita bwirimbura misi yarayihawe. Ugomba kwerekeza ngo mu butayu bw'Abarabu. Tugaruke muri Arabian Desert. Hafi y'umupaka wa Yemen. Yemeni. Bimeze bite? Haro batubwiye ngo bagiye guhiga umukobwa witwa Irisa ufite urufunguzo. Dore umugabo hana ryamye yihishe muri farasi. Aje guhiga umukobwa bita Irisa. Ruriya rufunguzo bari kuvuga umukobwa afite. Twatangiye turubona mu bwato muri ya submarine y'Abarusiya. Ariko bari gufunguza bavuga ati ni igikoresho gyambaye intwari ikomeye igeze baho kuva ikiremwa muntu cyabaho. Ni intwari idasanzwe. Urwo rufunguzo ni rwo ruyifungura. Bimeze bite? Nakubwiye ngo uyu munsi turarya show. Filime y'umwaka. Ni kugasobanuye films.com. Gari impamvu filime zanjye bazishyura 7 ku kwezi. Amashuri yaramenze. Sobanura neza. Ntabeshya mfundikanya nsakuza gusa. Ntigana. Dore hakunino. Wa mukobwa batubwiraga Irisa ni hari mu butayu afite urufunguzo ariko yaje kwitsimba ahantu mu butayu. Mukobwa dore ahantu ari Irisa kure y'indeba kureye araga sinyari yabonye. Yahise avuga ati Ethan ni umaye sinyari. Ethan yaramurabuye amuhaye sinyari amwereke ko bamuteye. Mwereke ko bamuteye. Sasa mu butayu hajya hagira igihe akazi icyo twakwita nk'imiyaga. Uyari hano nawe baramubona. Sasu. Mukobwa ava yaravuze ati Ethan ari hano ni umaye sinyari. Umwana ashyira misasu arabanza yegekaho. Refilm Ethan baramubonye. Ethan fire agenda asanga ya nkubi y'umuyaga. Umuyaga mukirusha mu butayu terura ririya vumbi ryose agahuka kahita gahura n'umunyutsi. Rabe yashyira misasu atabare Ethan. Rabe fire humeka rimwe sniper kahita afunga umwuka. Fire humeka rimwe ufunga umwuka. Kirazira kurasa uri guhumeka dusigama. Mwana zakunino. Rabe fire Ethan sasu ucaca yitonze ita hindukizimo mbunda mama we fire kwabwa kuruma shyiramo Irisa. Rabe hakunino refilm narabwiye ngo ndakora bakigana nayobora bagakurikira.
mpamvu usigaye usanga utwana twose tugerageza kwivugisha nkanjye ariko mu mutwe ubumenyi nk'ubwanjye ntabwo bafite. Niyo mpamvu ubumenyi nicyo kibazo rega, naho gusakuza bose babishobora. Rebe fire yeah filime uyavayo avayo bucece bucece sasu rebe yeah hindukiza hano, hari utipfutse amazuru n'ivumbi riba riri hano biba ari ikibazo. Tu kobwa katururi ndavayo soravayo. Hamwe hari Elsa, hari Elsa, hari imbunda gusa, ubona imbunda buri umuntu. Igeze hano umukobwa yaraje gukura imfunguzo ari hasi, imfunguzo zifungura intwaro twabonye idasanzwe, twayiboneye muri submarine. Igeze hano. So what are we dealing with? Ese ni ibiki ubundi duhanganye nabyo? He has multiple personalities. Ni igikoresho kimeze nk'igifite ibintu byinshi bitandukanye icyarimwe. Tugaruke kuri aho bamaneko baza guherebwa briefing babaganirira. Comes in contact. Once infected, nothing recorded, stored, or transmitted digitally can be traced. Nuko kino gikoresho ibyo cya recordings ibyo cyafashe byose nta na rimwe wakizera ko gishobora guhindagurika. Yeah, which was of little concern to us as it often suited our purposes. Until kira gikoresho tuza kuba tugifite cyari guhana ubushake bwacu. Intelligence Directorate. And assimilated their top secret active learning AI before. Kira gikoresho kimeze nkaho kikoresha mbega kimeze nka AI. 10,000 fold up. Gifite mbega ubwenge karemano ubwacu ku buryo gishobora no kuba cyakwikoresha. That the entity has since become sentient. You're telling me this thing has a mind of its own? Urashaka kumbwira ko icyo gikoresho cyangwa se iyo ntwaro ubwayo nayo imeze nk'ifite ubwonko bwayo ushobora kwikoresha? The Federal Reserve, the stock market, and icyo gikoresho gishobora kuba cyakwataka isoko ry'imigabane, gishobora kuba cyakwinjira FAA, NASA, gishobora kuba cyakwinjirira and European Central Banke y'Uburayi bwose, ihuza Uburayi bwose. Mbega ni igikoresho gishobora guhakinga ibisasu bya kirimbuzi by'isi yose, gishobora kwinjirira Ubuhinde, Isiraheli, Amerika. Ni igikoresho cyaduhakinga twese kikatwinjirira. Ni intwari idasanzwe. It came and it went. Icyo gikoresho cyaraje none kirongera kiragenda. Easily be found and sending a very clear message. Gusa cyohereje ubutumwa busobanutse. I shall return. Buvuga ngo kizagaruka. Ultimate goal is we're powerless to stop. Icyo gikoresho gahunda yose cyaba kidufiteho turi abanyantege n'imbere yacyo. Iki dushaka kizadushyira hasi. Intelligence networks. Icyo gikoresho kimeze nk'aho ari ubutasi bw'isi yose muri cyo. Intelligence community is racing to archive hard copies of our fact positive knowledge bases. Uri kwinjira kuri no. Data centers are. Ugiye abandi bantu babahangayikishwe no gufata amabanga yabo, data zose bazishyira ku hard drive. We will know precisely. Icyo gikoresho bwacyo kibasha kumenya utwo tuntu twose tw'udukuru twose zo data zose kiba kizifite. Into enemies. Icyo gikoresho gifata abo twari tukufatanije kikabagira abanzi, ndetse kigafata abanzi bacu kikabagira abagome cyane. Cut them off from the outside world entirely. Icyo gikoresho rero twagihagarika dute? Servers require humans to maintain them. Seriveri rero zikenera abantu bazikoresha. Any security chain. Mu gihe icyo gikoresho cy'ubwacyo kikoresha ari uwinjiye. Stateless, a moral enemy. One that has been patiently listening, reading, watching. Harvesting our deepest personal secrets. Icyo gikoresho kimeze nk'ikimaze igihe kitwitondera gikurura amakuru kitwiga gitegereje kuzadusarura. Katururi. Manipulate us at will through our. Icyo gikoresho kizakomeza kinatuyobye kidushuke kugeza ubwacu tumeze nkaho twirimbuye. An enemy that is everywhere. Bivuze ngo umwanzi ari buri hamwe muri kano kanya. Nowhere. Kandi nta naho ari. Wumvishe ariko kino gikoresho kimeze nkaho ari umwanzi uri ahantu hose ushobora kubageraho, kandi nta nubwo bakibona ngo bamenye aho kiri. So what you're telling me is nukaga cyumbwira ni awesome goddamn intelligence and tactical apparatus. Nukuvuga ngo ubutasi bwose na tekinike zose zo muri uyu mugabane bakoresha ntago bishobora kuba byahagarika icyo gikoresho. I kill it, sir. Icyo gikoresho ntago dushaka kukirimbura. We want to control it. Turashaka kugikontorora. That, Mr. Kittredge. Mr. Kittredge. CIA's assets in the Kremlin informed us of abatasi bacu bari Kremlin mu bari kutubwira of their intelligence. Ubutasi bw'Abarusiya nta kindi kintu bari gutekereza usibye kuba bakwisubiza imfunguzo zifungura icyo gikoresho. Unlock. Not exactly sure. Izo mfunguzo zifungura iki ntago turazimenya neza ariko barakeka ko ari kiriya gitwara. Activate our mysterious entity. Izi mfunguzo zishobora kuba arizo zafungura kiriya gikoresho zikaba zanakizimya ku buryo kitakomeza kudukora ibyo gishobora kudukora bibi. Do you believe that?
Kittredge. ibyo bintu urabyizeye Kittredge? Matters is that the rest of the world believes. Ikibazo uko twe tubyizera ahubwo isi yose irabyizera. India, Ubuyapani, Germany, Ubudage, Britain, Ubuhinde, no one. Ubwongereza. Not even our closest allies have willingly whispered one word of it to us. Abo bose nta numwe uragira ikintu atubwira kuri icyo gikoresho. To acquire the two halves of this key gusa isi yose ihanganye no kuba yabona ziriya mfunguzo uko ari ebyiri. for themselves, and not to kill this thing, kandi bose ntabwo bashaka kurimbura kiriya gikoresho, but to weaponize it, ahubwo barashaka kugikoresha doing establish a new kugira ngo contestable. babashe kuba bashyiraho noneho ibihugu byabo bari byo biba biyoboye. Well, we know that izo mfunguzo turazibona rero hehe passing somewhere through the Middle East. amakuru dufite hari umukiriya uvuye muri Middle East mu masaha 72 uje kugura kimwe igice cy'urwo rufunguzo. Urwo rufunguzo rurimo ibice bibiri, igice cya mbere n'icya kabiri. Wari umukiriya uvuye muri Middle East mu burasirazuba bwo hagati uje kugura urufunguzo rumwe. For the key is the other genuine half of the key. It's nuko ngo uwo mukiriya niwe twagenderaho tukamenya aho agiye kugurira urwo rufunguzo rwa mbere, kuko urwo rufunguzo rwa mbere rufite rwonyine ntabwo rwakora udafite ikindi gice cya kabiri. It was in the hands of this woman. Igice cy'urufunguzo turakeka kiri mu maboko y'uriya mugore. Uriya ninde? Yitwa Ilsa. Yahoze ari maneko w'Abongereza. She's dead. Ari hehe ubu ngubu yapfuye? Excuse me, killed by mercenaries. Yishwe na ba mercenaries bari bagiye gushaka amafaranga. Her body of work could have been anyone. So anyone could have her half of the key. Bivuze ngo wari wese muri kano kanya ashobora kuba afite icyo gice cy'urufunguzo. Ntago ari we wese. Send a man to find. Hari umugabo nohereje witwa umugabo nohereje ngaje nari nizeye ngaje kuzana icyo gice cy'urufunguzo. Ari hehe? I don't know that, sir. He's refused. Uwo musirikare nari nohereje ntago ari kutwitaba twamubuze. Who the hell is this guy? Uwo musirikare ninde warohereje? I'm the director of national intelligence. We ninjye muyobozi w'ubutasi bw'igihugu. What exactly is it I'm not supposed? Uwo musore wari wohereje ngaje kureba umukobwa mu butayu ninde? Uwo musirikare wa IMF. IMF nka bank. Mr. Kittredge. I mean the other IMF. Hari indi IMF itari ya bank. Stand for? Yo IMF yagarariye iki? Impossible Mission Force. Impossible Mission Force. You're not serious. Ntago ukomeje. Afraid he is. Arakomeje. And what do they do exactly? Abo ngabo se Impossible Mission Force bakora iki? The rest of us can't. Na ni agatsiko twashyizeho kajya gukora mission zimeze nk'izidashoboka zananiwe n'abandi bantu bose bo kwisi. Leave word. Leave word. Mr. Kittredge. Mr. Kittredge, fata kano kana. Unity and answers directly to the president. IMF ni ikigo gihabwa mission na president direct niwe bari reporting aho nta wundi muntu wari uzi ko icyo kigo kibaho. You just leave word for a name. Bivuze ngo mwohereje umuntu mutazi ngaje kureba urwo rufunguzo none yanze kubitaba. Wa musore Ethan bohereje ngaje kureba urufunguzo rwake Ilsa ntabwo yongeye kubitaba, nta nubwo ashaka kwitaba muri Amerika ngaze mu kazi. Orders to accept. The IMF was sasu yafunguye hano bona ikirimo ni bya bindi bambara bagahumekeramo. If they can do a mission's ultimate outcome. Byakurikira bona nuriye yamaze kucyambara ngahumeke uyakuraho ibisasu uyahita amenya karu kucya do batama ibisasu. Batama ibisasu y'umugizi wa nabi nindi. Maze kubatama ibintu bahumeka bose bisa nkaho ari uburozi ahitaza imbere y'uyu muyobozi. Aba ni abayobozi bakomeye ari mu kuri ubutasi bw'igihugu, abagenero, abameja genero. Angije kura muri nete nakagabo tutazi we film ukabona ariko karangije yari yambaye mask. Ni Ethan nyirubwite ukorera IMF Impossible Mission Force. Filime bayise Mission Impossible Dead Reckoning. Charahan umve. I understand. Ndabyumva. You're upset. Warakaye. I'm not upset. Ntago narakaye Kittredge. You wanted me to listen. Washakaga ko nkumva? This is me listening. None uyu ni njyewe rero nguteza amatwi. All right. Sawa. I put the bounty on Ilsa's head. Ilsa ni njyewe wamushyize amafaranga ngo bamuhige. Nawe ndakohereza ngo ujye kumuhiga. To steal the key she did. Ariko sinjye wamubwiye ngo n'ubundi ibero rafunguzo yarwibye kubw'impamvu ze. Naho ngaho rero habereye ikibazo. Yo yoje bya bigabo yohereza n'uyu kandi bashatse kumurasirayo. Get her out of trouble and she always found her way. Uriya mukobwa uko wamutabara kose buri gihe arongera agashaka uburyo yisubiza mu bibazo. Sori yarahageze icyo gihe sanga umukobwa Ilsa yapfuye. Kombe ntago yari yapfuye ni muzima. Reka bakwe reka ibyabaye. Ilsa buretse njyewe sori cyagera mutabaye. Umukobwa igice cy'urufunguzo yaracyambaye mu ijosi. Baraziranye bimeze sawa, baraziranye. Urufunguzo yararwambaye mu ijosi umukobwa.
umusore urufunguzo ararufata. Rebe maze kurufata bayita basiga undi murambo umeze nk'aho uriya mukobwa wapfuye bigaragara ko yapfiriye ku mbunda barahatwika kumbe ntago ari wari wapfuye babeshye ngo umukobwa umva buna abantu bose bazi ko wapfuye gende wishe bazagire ngo wapfuye sawa umukobwa bazi ko yapfuye kumbe ni muzimu yabyibukaga. Apologize to you, Hunt. Ntago ndi kugusaba imbabazi. To use you. Nakazi kanjye kugukoresha. Job to be of use. Kimwe nk'uko ari akazi kawe gukoreshwa. Accomplish your mission. Misiyo yawe twagutumye kuzana urufunguzo wagezeho cyane ntayo wagezeho. Amwereka igice cy'urufunguzo harabura ikindi gice. Wherever the other half of this. Ikindi gice rero kiri he? Whatever the completed key unlocks. Aho urufunguzo iyo rwuzuye rufungura nzahashaka. And then. Hanyuma se nuhabona bigenda ute? Should be trusted with control. Iyo ntwaro nta muntu nshaka ko azayikontorora. Nzayirimbura. Kuko nta gihugu na kimwe nifuza ko cyakontorora iyo ntwaro. It's going to be a shooting war. It's going to be a ballistic war. Iyo ntwaro ishobora kuba ari mbishobora kubita yatangiza n'intambara y'isi. It's going to be a war for the last of our dwindling energy. Imbaraga zawe ugiye gushora muri iyo ntambara. Whoever controls the entity. Umuntu wese ushobora gukontorora iyo ntwaro ashobora kuba yateza intambara yo guhumeka tugapfa y'ibyorezo utamenya. Defined for everyone for centuries to come. Do you even hear yourself? Ati nizo ntambara zigiye kujya ziba. Of fighting for the so-called greater. Iminsi yo kurwanira impamvu twita ko ari nziza yawe yararangiye. You need to pick a side. Ukeneye guhita mu ruhande rwawe. Same side I've always been on. Yewe ndacyari ku ruhande nahozeho. Stay out of my way. Ahubwo mumvire mu nzira. Do that. Ntabwo twabikura umusore ntagafashaka kiriya ntwaro leta ya Amerika itunga cyangwa ba boss be. We arashaka kuyirimbura ahubwo iyo ntwaro. Ntigire umuntu n'umwe uyikontorora. Is gonna cost you dearly. Iyi ntambara ushaka kwishoramo yo guhangana natwe twese abashaka iriya ntwaro iraza kugutwara byinshi cyangwa se iragusaba igiciro gihambaye. Umusore If I don't get that, we're gonna have company real soon. Nintaba iyo telefone vuba bidatinze barahita baza kureba icyo twabaye. Bana abajenari bari mu nama n'ibindi bikomerezwa. Umusore ngarashaka kurwana intambara yo kugira ngo iyo ntwaro hatagira igihugu na kimwe kiyitunga kuko ibihugu byose by'ibihangange biri gushaka iriya ntwaro kandi ni intwaro mbi cyane bashobora gukoresha barwana. Director Director is unavailable at the moment. Director muri kano kanya ntawo hari. Nabafashe iki? CIA Director Eugene. Uravugana na Director wa CIA Eugene Kittredge. Note, lowercase, all one word. Sir, we have a situation. Dufite ikibazo muhano. No kidding. Your adjutant was found unconscious in his home 10 minutes ago. Umwunganizi wawe twamubonye hano hasi. And I don't think you do, sir. Security has him entering this facility. Kandi nanone byagaragaraga ko nyuma y'iminota 15 kamera zamufashe yinjira mbere. Able to speak freely. Ese wabasha kuvuga neza cyangwa hari ikibazo? Security team is on their way. Hari ikipe y'abashinzwe umutekano iri kuzamuka. Hang up the phone before I count to 5. Ngiye kubara ntarageza kuri 5 uhita ukupa telefone ndamenya kuri mu bibazo twohereze none abasore baze bagutabare. Uyu kuko yisa kupa telefone abashinzwe umutekano babyumvishe ko yafite ikibazo. Urasohoka hano gute? Ahita yambara isura ye. Of course. Cyane rwose. Sasu aramusinziriza. Pani ryica ntabwo wakwica umuyobozi wa CIA. Yaramusinzirije. Ahita sohoka yambaye isura ye. Bimeze bite? Nuko tugiye kureba agafilime kacu. Tom Cruise Production. Agafilime aba yakikoreye mu studio ya Tom Cruise. Amafaranga yose ubwo baraye niwe mwenyewe. Niyo mpamvu bakubwira ngo niwe mukire wa mbere mu bakinnyi bakina filime ku isi. Uwo mwanya wumaze imyaka myinshi. Tom Cruise ni icyamamare ntakiwana arakina arategura. Abo bose n'abakinnyi bakarimo nibyo turi buze kugenda tubona. Nibutse ukeneye kwamaza kuri izi filime zacu amagara 078 56 48 iyo ni nimero bya bindi mwiyamagarisha ngo kandi ngo rocket rocket sibiki uhamagara uvuga ati karakazi uhita ukavuga byihuse. Dead Reckoning ku gahunda ibimeze nawe ushaka kutubwira ko dukunda bitwerekera kuri momo nta rundi rukundo akwereka tuvuye hakurikira tugaruke hano ku birindiro by'abanyamerika. Hari umunyamerika ari maneko muri kano kanya yigize ikigomeke ameze nk'uri guhangana na leta
ndetse gahunda afite ishobora kuba yabangamira inyungu z'igihugu. This man's possession is a vital. Uyu mugabo ikintu afite ni imfuno n'urufunguzo, urwo rufunguzo rushobora kuba rwabangamira leta. Uyu mugabo mu muhige ariko ntimumusuzugure. Uyu mugabo ni mubi cyane, yabayeho indwanyi, yangije byinshi, avunira mu ivi. Uyu mugabo ni mubi cyane, mu mwitonde ndetse mwibuke kurinda umutekano wanyu n'uwababakikije, kubera uwo mugabo ntasanzwe. Ati kugira ngo wizere uwo mugabo muri kumwe nuko waba mujombye nk'icyuma mu mutima, naho ubundi ari muzima ntakwiye kwizerwa. Self-learning. Igikoresho kibasha kwibikamo amakuru, gishobora no kuba cyakwikoresha kandi ari intwaro kikihigira amakuru, gifite nyine nka artificial intelligence iriya AI, gifite ukuntu kikoresha. And the two halves of this key just might provide the means of controlling. No kuvuga ngo umuntu waba ufite zino mfunguzo uko ebyiri ni wenyine wabasha gukontorora icyo gikoresho, iyo ntwaro. And it would kill us just to get that key. Bivuze ngo leta yose ku isi yatwica ngo ibone izi mfunguzo. On an unsanctioned mission. Bivuze ngo iyi misiyo tugiye kujyaho niyo misiyo ya mbere mbi ku isi. Meaning this very conversation is technically an act of treason. No kuba turi kuganira ku gutunga izi mfunguzo ngiye ndumva ari igikorwa cyo kugambanira igihugu, niko bari bukite. Kuba watunga intwari ikomeye kurusha izindi zose ziri ku isi. 46 from Amsterdam for a 30 minute. Indege flight 476 igiye kuva Amsterdam iri buzemo umukiriya uje kugura urufunguzo. I will have the other half of the keys. Umukiriya ugiye kuza araza kuba afite ikindi gice cy'uru rufunguzo, tugomba kukibona. So how do we identify the buyer? Uwo mukiriya turamenya gute? We'll detect the radiological signature of the dragon's egg embedded in the buyer's key. Muri urufunguzo harimo uburyo ushobora kuba wakura umuntu, hari uwifashije n'izirinete. Urufunguzo aho ruruhita uhabona. Very clever. Urufunguzo rumeze nk'uruzi. ID the buyer, pick his pockets. Bob's your uncle. No. Nuko ngo turahura n'uwo mukiriya tumukore mufuka tumwambura urufunguzo byorohe. No value if we don't know what it unlocks. Igice cy'urufunguzo. You're going to sell. Ato mukiriya nago turi umwambura urufunguzo mu mbabarire. While we figure out the buyer's connect. Ahubwo twebwe uwo mukiriya ugiye kuza turamugurisha n'iki gice kindi. Noneho yurira indege agende ajye aho agiye gufungura icyo gikoresho kiri cyangwa se iyo ntwari iri, aba ariho tumukurikira tumusange. Ngo kuko gutungura urufunguzo udafite nanone aho ruzafungura ni ikibazo. The world depends on finding whatever it unlocks. No kuvuga ngo hazaza hisi yashingiye ku kumenya ahantu izi mfunguzo zifungura. Bo icyo bakeneye ntago ari uko umukiriya naza bamwambura n'ikindi gice cy'urufunguzo afite, ahubwo baramugurisha n'urunguru atega indege ngaragiye gufungura cya gitwara gikontorore, bamukurikira bahita bamenya rero urufunguzo rufungura hehe na ya ntwara ahantu iri, babasha kuba babikontororera rimwe. Niko system ihagaze, niko gategura umugabo ariho. Umugabo yavuze ati leta ya Amerika nubwo ari mwe mu nkoresha namwe mbigometseho, gahunda ngiye mfite ni ukurimbura iyo ntwaro nimbi cyane igihugu cyose cyaba kifite gishobora kubangamira isi. Kuko ngo uyu mugabo ntago akorera igihugu, akorera ukuri kwa nyako. We film ku kibuga cy'indege yarwaje n'igikapu atereka hano muri ba bakobwa. Uyu mugabo turamuzi, twamubonye iyo wigeze kurasa. Hey, what's that? What? Wa mukobwa cyangwa se wa mugore w'uyu mugabo. Like on its way to Venice. Ethan. No, it's gone. Must have been a false alarm. Aha. Rebe. Bashinzwe umutekano n'abashinzwe umutekano boherejwe na leta ya Amerika bagomba guhagarika uriya musore. Where's he at? Hey, film. Snapshot, Overwatch, I have. Umusore namubonye ari mu kibuga cy'indege. Ari kuri Terminal B, gate 15 mu kibuga cy'indege tayari. I am so. You are not. Ethan, would you care to explain to our friend the Net Ranger? Ese wakudusobanurira? Writing code as he is. No comment. Oh, what you Nta kintu cyakubivugaho. is going to single-handedly work out a way to kill the entity? Will I just hold his... Nkora mu buryo budasanzwe ku buryo kira gitwaro nanagihagarika njyenyine, ari gutwika. Bano bafayo. Bamubonye. Right in front of you. Yambaye agakote k'ubururu, baramubona. Bamuhindukije kumbe si we. We mwanyibeshyo. Ti sei impazzito? Muri bande. Sì, tu a questo. Barakurikirana. Kora ku isura yambaye mask se. Camera facial recognition ziragaragaza ko uyu muntu neza ari Ethan. Ariko nanone bamugero bagasanga siwe, bivuze ngo abarusha ubwenge nazi. And I'm telling you, facial comes back with a purpose. Umva njyewe facial
imashini ya flash iri kunyereka ko uwo mugabo muri kumwe ari Ethan. How did you do that? Bira bintu ari kubikora ute? Safe from Phineas free. Nta muntu urega wabasha kumenya udukoryo twanjye. Yafite ukuntu dukorya dukora. Kwa kunda amasura agenda kuri umuntu akabihuza. Umva tumonye kuri terminal E gate ya 5. Bano bajyayo. Kumbe n'umwara bundi babayobejeho. Ethan, they're headed Ethan, to Terminal E. bagiye kuri terminal E. The airport is all yours. Ikibuga cy'indege noneho gisigaye ni icyawe cyose turabayobeje. The buyer is Otto von Bork. Umuguzi ni Otto von Bork, ni Umusuwisi. Departing in 30 minutes. Navano minota 30 umaze kugura abonye ikindi gice cy'urufunguzo leta ajya Venice, niho yakatishije indege ijya. Venice, stand by. Nanjye tungatishiriza itikiti ijye nze kumukurikira maze kumugurisha urufunguzo. Urebe, gareta ajya Venice. Umuguzi bamubonye. Usora ari hano. Ufite urufunguzo abagaragara. We bigenze bite? Wari ufite urufunguzo rumuva babona rugiye ahandi. Hari umuntu umugonza ahita acaho. Ni umukobwa. Urebe. Hari umukobwa uje guhanga wa muntu waruzanye urufunguzo, wari ufite ikindi gice ashaka kugura ikindi gice, ahita rwibara rutwara. Ahita bamukurura. Kupita umuntu ryacu. Bag was on its way to flight 1031. What bag? There was a suspicious bag alert. Hari igikapu kiri kugaragara no ko gishobora kuba gifite ikibazo kiri mu kibuga cy'indege. To Venice. It's the buyer's plane. It's kandi iki gikapu kigomba kujya mu ndege igiye muri Venice. Wabona ari kigiye guturitsa indege igiye kugenderamo umuntu uruje kugura ikindi gice cy'urufunguzo. And what if wabona ari igisasu? He wants us to think to keep Ethan off that plane. Cyangwa cya yantwaro duhanganye nayo niri gushaka ko dutekereza kari igisasu kandi atari igisasu kugira ngo tuyobe. I'll direct you. Go. Urabizi ngenge ukomeza nyobora no musore wegenda urebe icyo gikapu rebe n'iki kirimo. Nothing to worry about. Nta mpamvu yo guhangayika. Got her. Umukobwa baramubona. Is coming. Umukobwa ndi kumukura amenye ari we wibye urufunguzo umuguzi. Umukobwa ni umujura y'imikufe ni umutubuzi ni umumeni. She's a thief. Uwo mukobwa ntago ari maneko ni igisambo gisanzwe kiraba. Benji. Hari umukobwa ushiba urufunguzo. Urufunguzo rwari ruzanywe n'umuguzi warusha kwigurira ikindi gice akahita ajya gufungura ya ntwaro tukamenyana intwaro iri. Hari agakobwa kakajura kibye urufunguzo. 1833. Igikapu uri guhiga ni 0133. Urebe kwa kundi bikapu biri gukata mu kibuga cy'indege. Urebe mu mizigo. Umugabo avayo. Nanjye mbyumva hano mbibo. Ahita yambirana n'umukobwa bitese uyu mukobwa ni umujura niwe wibye urufunguzo. Bite. Hello. Ndabyumva. I was someone else. Wanyitiranije. I'm not interested. Cye ntago nagukunze. Umva muko. Wamaye amahirwe. I'll scream. Ngiye gusakuza kumfashe ku ngufu. Please do. Ndakwinginze sakuza. What do you want? Ushaka iki? This key? Runo rufunguzo yahise arumwiba. The one you picked from that man's pocket? Runo rufunguzo wari wibye umugabo mu mufuka we. Nta gaciro rufite rutari kumwe n'uru rwanjye rundi. But together. Iyo ruri kumwe. There's 4 million in cryptocurrency that man was. Ushobora kuba rwakwinjiriza amafaranga menshi muri crypto. Uriya mugabo aya mafaranga yarazanye kuri flash mu buryo bwa cryptocurrency. Pocket. Iyo flash dore nayo ndayifite. Who are you? Ariko urinde wa musore wamweretse kamurusha. Never. Hari umuntu muri gukorana. Ngiye nkora njyenyine. Partner. Uyu munsi rero tugiye gukorana. From to complete a transaction and leave this airport with both of these without ever knowing his pocket was. Ndagira ngo zino mfunguzo ukorebye urugendo zisubize mu mufuka w'umugabo. Wibye urwa mbere. Noneho ni iyi flash itwarira amafaranga. Ndayiguha nyuma. You kind of put pocket. Uriya mugabo ntamenye ko wamukoze mu mufuka. You expect me to put it. Urumva urufunguzo ngiye kurusubiza mu mufuka w'uriya mugabo. Ndabizi urabikora. Thief. Uri igisambo? Want the money? Wewe ushaka n'amafaranga. Give it to you. Amafaranga dore ngaya kuri flash mu buryo bwa crypto. Leta nyaguha. You're in. Barara basigaye bishyurirana mu buryo bw'ama cryptocurrency ku buryo nyine leta itabasha kubakurura ngo imenye ko bafite amafaranga batabasha kujustifia. Hope you know what you're doing. After you. Muko fata uyu nguyu icyo ashaka nuko zina mfunguzo zisubira mu mufuka w'umuguzi. This. Kano kabiriti kabisa ubundi bugakenerera. Keep it. Kagumane. Something remember. Basuje unyibuka umukobwa nawe yamwibye buriki. Rebi nukuvugana bari kusakana bibana kandi bahagararanye. The alloy in that key she took off the buyer doesn't match. It's counterfeit. Ngo rufunguzo umukobwa yakuye mu mufuka uriya muguzi ntago ari urwanya rwo ni fake. Has to leave with both keys. Talk to me, Luther. Where am I going? Benji. Wendi kugana hagane. In front of you and the bag should be right. Chakure escalier imbere yawe urahita ubona igikapu imbere yawe. Mugabo aramanuka. Igikapu ari guhiga rebe kakibona. Rebi. That's him. Right in front of you. Akuri imbere.
bano bakomeje kuyobera ku bantu b'abandi kamera ziri kubereka ko yari Ethan kandi atari we. Mutubabarire. Hunt's jerking our chain. Muginga ameze nk'ari kutuyobya. 2-man teams. Urabizi noneho twigabanye tumwihigire tutagendeye kuri kamera. Wise. They're breaking up and canvassing the airport. B'Abanyamerika bari kuguhiga bagize ubwenge. Bigabanije ikibuga cy'indege ngo baguhiga. Ibi ni bya bibuga by'indege bari binini mu nsheri. Grace, you should know we're not the only interested party. If I tell you... Menye ko atari we muntu wenyine uri guhiga zino mfunguzo. This is getting exciting. Ndabona ibintu bigiye kuryoha hano. Have you got that bag? Igikapu wakibonye? Arakibona. Urebe. Umugabo azana kure y'igikapu arebe wagwana iki kirimo. Fungura hano. There's a cylindrical device inside. Hari igikoresho kibimeze mu gifite forme nk'iya silendere agikuramo. How we doing, Luther? The buyer's in the waiting area above you. Umuguzi ari hejuru abategereje kuri esikariye zo hejuru. All units are headed in your direction. Your location is going to be... Ikindi abashinzwe umutekano bari kuguhiga bavuye muri Amerika bari kuza mu cyerekezo urimo. Dore cya kigabo kiranahindukira mu kiriya kigabo twara kibonye cyamwiciye umugore. Nacyo kirahari. It is, I've just activated it. Iki kintu icyo aricyo cyose menya nkigize activated. Looks like utangiye kubara. Minutes. Kandi kimaye iminota 5. Ushobora kuba ari igisasu. Ushobora kuba ari igisasu cya kirimbuzi. Ni igisasu gishobora guturitsa iki kibuga cy'indege cyose. I haven't got any tools. Then find some. Shaka ibikoresho ugifungure. Rebe. Umugabo avuye ashaka ibikoresho arebe ko yafungura hano ajya mu bikapu by'abagenzi atangira kubisaka aterera hejuru. Dore umuguzi waje kugura urundi rufunguzo. Nubwo bafumbuye ku rundi yarafite ngo rwari fake. Rebe. Yo, aramubona arakata. Is this where we run? Hano niho tugera tukiruka se. Uretse ntago turiruka. What are you doing with that bomb? Come on. Icyo gisasu bimeze bite? Irwangana n'igisasu. It's a cylinder cipher. Bisa nk'ari igisasu gifite amagambo ariko acurikiranye akeneye ko umuntu yayasobanura cyaka. Billion possible combinations. Bivuga ngo gifite combinations zigera kuri miliyari. Wamenya ari ibiki? God. Mana yanjye. Iki? The wheels, they spell out a message. Kimeze nk'icyamaye ubutumwa. Done. No, you are done. We are. No. Ntago turangiza. D-O-N-E. Ntago ari D-O-N-E, ntago ari done yo kurangiza. Ni dani y'amazina yanjye ya kabiri. Zenga iki kimashini kiramuzi. It knows who I am. Iki kimashini kizi uwundi we kizi n'amazina yanjye. Cyese cyandikamo amazina ye. Bano bavuye barashagura na wa muguzi bakamushyira imfunguzo mu mufuka yatega indege asubiye muri Venice be akamukurikira akamenya cya gisasu cyangwa cya gikoresho hano kiri cya gitwara. I speak without a mouth. Vuga nta munwa. Yeah, without wings. Haguruka nta mababa. None ndi igiki? No, it's a riddle. I suspect. Mbega ni nk'umugani ngomba kuwusobanura. Wants me to say the answer. Bisobanuye iki nk'ihurizo. It's really Haguruka nta mababa. That's it. Igisubizo Yesu akibona. Haguruka nta mababa kandi ukavuga najwe ubwo ni nyiramubandi. Utinya gupfa. Uko imashini yamubajije. Psychometric test. Subiza icyo kimashini gisubiza kiramubajije ngo utinya gupfa. The more I don't know about it. Asa nkaho kikuze. No. Ntago ntinya gupfa. Imashini kimwereka ko yibeshye. It knows. Ndabeshye kandi imashini yamenye ko mbeshye. Say it. Vugisha ukuri. You afraid of death? Yeah. Utinya gupfa. Yego nta muntu udatinya gupfa. Umugabo ari hano hari uwamugonze ni umugore ufite umeze gutyo. Yagonze wa muguzi. Maze kumugonga mutunga imbunda. What's always approaching but never arrives. Ni iki gihora kidusatira? Cyase duhora dusatira ariko niki tugereho. Riddles aren't my thing, Benji. What more can I say? Subiza icyo kibazo. Igihe kiri kudushirana. Ngo ni iki gihora cyadusatira ariko niki tugereho. Easy. Dore wa mukiriya nguriye. Ethan, would you happen to know what's always approaching? Ese Ethan, ni iki gihora dusatira ariko nitukigereho. Iki duhora dusatira ariko nitukigereho. Ejo. What? It's approaching but never arrives. Twese iteka duhora dusatira ejo hazaza ariko nitujya tuhagera. Wibuke tomorrow cyangwa se umunsi w'ejo duhora tusatiriye ngo nejo ariko ejo ahora ari ejo ahita haziramo n'undi munsi. Impamvu bakubwira ngo ushaka idena z'ejo ejo ahora ari ejo niyo uje usanga hari ahandi ejo. Rebi. Luther, what is happening? Ruta bimeze bite? Don't worry about everything is. Ntugire ikibazo ibintu byose biri muri control. Question. Who or Kindi kibazo. is the most important thing to you? Ninde cyangwa niki kintu cy'ingenzi kuri wowe? But if There's no other choice. Subiza ukuri. My friends. Inshuti zanjye nicyo kintu cy'ingenzi. Bastard. Mashini iri kumubaza. Kobwa fayo. Yegere wa mukiriya yapfuye kare.
yamurebye. Dukomeze uyu yapfuye. Yapfuye, yego yapfuye. Hereza izo mfunguzo vuba vuba atazishyira mu mufuka. The more you take away. A hole. Brilliant. Niki kiba kinini uko ugenda ugikuraho ikintu n'umwobo. Iryo ni ihurizo biracyamaza. Umwobo uri uko ugenda ukuraho ikintu ni kugenda uba munini winjiramo kukuramo ibitaka uba munini. Ati niki kiba kinini uko ugenda ukuraho ikintu. I've got no more questions and there's one more wheel. How am I supposed to give answers if I've got no questions? Ndamenya gute ukuntu ashobora kuba ari irindi hurizo rya nyuma. Rebe ikibuga cy'indege. What happens now? Bigiye kugenda bite? Ndi gutekereza ntuva ahuri. Need a way out of here. Where am I going? Nkeneye inzira yankura hano mu kibuga cy'indege mu ndebere. It's very possible no one is getting out of here. Birashoboka ko nta muntu busohoka muri iki kibuga cy'indege. A nuclear bomb. Hari igisasu cy'umugenzi kirimo nuclear bomb. Code for disarmament. Stop. Buritse. Why didn't you tell me this? Kuki mutabimbwiye kare ko hari igisasu muri iki kibuga cy'indege? Listen to me. A nuclear bomb is something you bother me. Nuclear bomb ni ikintu mwagombaga kumbwira mukimenya ko kiri muri iki kibuga cy'indege. Amasegonda 20. Wait, there's one more riddle. I'm working on it. Hari irindi hurizo bari kumbaza. What's the riddle? In the time to explain, we're all going to be dead. Come on, Ben. Kujya kwasobanura biri kuninza. In these situations, 10 seconds. 9. Rebe. 7. 6. Rebe. 5. Masegonda. Gisasu kirifungura. Oh my God. Mana yanjye. What is it? Ni ibiki? It's empty. Kirimo ubusa burya nta kintu cyari kirimo. Nothing inside. Nta kintu kirimo indani. Ahindukiye buro wa mukobwa. Koze ku mfunguzo arazibura. Umukobwa yazibye karamusigira burike. Umukobwa atwara urufunguzo. Atwara urufunguzo rwa nyarwo. Urufunguzo rumwe nirwo rwa nyarwo ku bundi basanze ari feke. Umukobwa yarukenyereho ni igisambo ruharwa. Kirazira kwizera igisambo noneho munahuye bwa mbere. Umukobwa yise akenyera ku rufunguzo ari imanukira. Umukobwa ari kwerekeza kuri terminal E. Geze hano abona wa mugabo wamwiciye umugore yarazi ko atakiba ahita yongera aramubura. Aramwibuka. Ahise yongera aramubona aramubura. Ntabwo bishoboka. Abort, get out. Where do we rendezvous? Umva murabizi muve hano. Mugende. It's terminated. Iyi mission ndayihagaritse none muve hano abonye wa mugabo kandi arongera aramubura. Bino bintu ntabwo bisanzwe. Aramwiboneye ahita amubura. Bimeze bite? Nakubwiye ngo intwaro bari guhiga ntisanzwe. Ugeze nakubitana n'abashinzwe umutekano. Leta ya Amerika yohereje ngo bamufate. Agarara ugeze. Excuse me. Vera mu nzira. Umukobwa aramubona. Mwene ngango. Ibisambo bigezweho ntabwo bikiruka. Agenda gake gake umukobwa ahita yinjira mu ndege zigiye i Roma. Kandi bari gufunga kumwe indege bigiye kugenda bakahita bafunga. Ukererewe akimenya barafunze. Gege wambonye se nta gisambo kiruka. Kiruka bimwe bicakuza amatelefone n'amasakoshi. Ziriya ni ingegera ntabwo ari ibisambo. N'abajura. Igisambo nacyo ntabwo kiba kibi. Igisambo ni ngo ni ibirya cyane biniba n'ibiryo. Ariko umujura ni wa wundi Yesu azaza nkawe umwutegura. Naho ingegera n'imbobo n'amabandi ni bimwe bicakuza abagora amasakoshi amatelefone binabaniga. Ni amabandi n'ingegera inzererezi. Naho umujura nyir'utumanye ritwe ariko ujya uva ku muntu Yesu azagaruka nkawe. Ku kibuga cy'indege bano barabwiye ngo berekere. Umugabo cyakoze Yesu azamuka kuri nari guhigwa na leta ya Amerika ndetse n'ibindi bihugu byinshi azakunino. Umukobwa yinjiye mu ndege igiye i Roma. Ufunguza rukenyereyeho. Rebe azamuka hejuru ku rusenge rw'ikibuga cy'indege. Nimapanze shaw tangira kwirukanyira hejuru y'ikibuga cy'indege. Bano bari kumushakira hasi. Ntago bumva ko ubu ngubu tuvugana ari kwirukanyira hejuru y'urusenge. Abarusha ubwenge. Byose muri abikorwa n'umutwe yo mu mutwe yagikora neza nta bintu by'ibiyayura mutwe. Bya biyobyabwenge mugenda mwitamo. Ubasha gutekereza neza. Abantu kabasigaye intambwe nka veni muri mu rugendo rumwe. Umugabo durahana ari kwirukira. Yarabasize. We have here the shortwave radio. Hano dufite shortwave radio. Recording cathode ray. Magnetic audio recording. Ibasha gukurura amajwi n'amashusho yo byo hirya no hino. It's a fully analog. Ibintu nibyo twakoreshaga kera muri analog. A digitally based entity. Ati ibi nibyo byonyine bishobora kuba byabasha kudufasha ya ntwari idasanzwe. Aya mashusho ari kuva he. Satellite from the cold. Ni Corner Spy satellite. Twakoreshaga mu ntambara y'ubutito. Muri za 80 na 70 gutyo. Gave them to the National Weather Service 20 years ago. This is the last one still functioning. Iyi niyo ntwaro yo muri analog ya kera tukibasha gukoresha. Help us find you. Iyi niyo iribuze kudufasha kubona umusore wacu muri IMF. Do that, sir.
nta yindi ntwaro twakwifashisha itariye. On this woman. Naho so umugore wundi turi guhiga nindi. Seen with our man at the airport in Abu Dhabi. Yabonanye n'umusore wacu muri Abu Dhabi. Uyu mukobwa ninde? She now. Ese ari hehe ubu nona? Ato umukobwa ninde? Ngubu ari he nona? Umuntu wese ufite urufunguzo isi yose iri kumuhiga. Tuve yaratwigarukira i Roma, i Vatican, kwa Papa. Aho bibera. Police received an anonymous tip that a woman matching your description wa mukobwa we twagufunze. Polisi y'i Roma yamufunze. Twagufunze kuko ukigera ku kibuga cy'indege. Twasanze passport wari ufite ari nyinshi. Ufite n'ibintu byinshi bitemewe n'amafaranga. Ufite passport muri St Petersburg, yo muri Antwerp, Monaco, wibye muri Monaco, Milan, Mumbai warahibye. It's my favorite. Resisting arrest in Rio. Muri Rio de Janeiro wanze ko bagufunga. Which leads me to wonder. Biri kutuma twibaza. Which one of these women is you? Uri mugore nyabaki muri izi passport zose tubona. For in my life. Nubwa mbere mbonye izo passport mva kubeshya. And your picture is in every passport twasanze mu gikapu cyawe ni foto yawe. Please. Kobwa zo gufata passport arebe. Yes, it's an amazing likeness. Nyeza ndabona isura wagira ngo ni yanjye. Ariko yusinye. Ahita yibaho kariya kantuza karagafata impapuro. Teacher from Brighton, on a sabbatical. Genda umwarimu muri Brighton. Involved in. You've obviously made some very. Wa mukobwa ibibazo byose wishizemo ufite abanzi bakomeye ku isi bari kuguhiga. Witeranije n'abanzi bakomeye. Bibuka bari kumuhiganiye ibihugu bihambaye biri guhiga rufunguzo rwafungurira ntwaro. Yego? Okay. Her lawyer is here. Avoka w'uyu mukobwa ngashe kumureba. Avoka wanjye umukobwa arikanga. Nta mujuru ugira avoka. Umukobwa yarikanze ngavoka waje kumureba. Kumba aho ngaho i Roma. Abashinzwe umutekano bavuye muri Amerika no bamaze kuhagera tayari. Na wa mugore twabonye ku kibuga cy'indege wishe wa muguzi wa rwa rufunguzo. Umukobwa yabibye agapini hano. Rebe b'Abanyamerika bashe. Uyu mukobwa ari guhigwa arababona. Bamubwenga ibyo wibyo wa mukobwa byatumye ugira abanzi bakomeye. Hey. Na wa mugabo arahari. Magistrate Spetsy. Magistrate Spetsy. Sorry, who are you? Barurinde? Ndi Interpol, ndi polisi mpuzamahanga. Come regarding the arrest of the woman. Je kure umugore gafungiye muri Abu Dhabi. I'll need to inventory the items on her person at the time of her arrest. Ndashaka ndetse no kureba ibintu byose mwamufatanye ubwo mwamufungaga. Byo mwamusanganye ni ibiki? Arrest? Ibindi biri he? This is everything. Ibyo twasanganye umukobwa ni ibigusa. She left Abu Dhabi with a certain key. Ura mukobwa yavuye Abu Dhabi afite urufunguzo. Nta rufunguzo twamubonanye. Nurufunguzo rudasanzwe. One that you could mistake for a pendant. Ku buryo ushobora no kurwibeshya mu mukufi. The kind that you'd be tempted to hang on a chain. Ku buryo urufunguzo yari afite. His neck. Ushobora kubona ngari nk'umukufi kawambika Amelia. Mother of your lovely daughter, Serena. You're not Interpol. Akaba mama w'abana bawe. To be. Nakifuje kuba we. I can be anything. And I know everything. Nabi cyari cyo cyose ndetse nzi na buri kimwe cyari cyo cyose. Time you've helped yourself to stolen goods. Ndabizi ubwa mbere ufasha abantu kabiba udukufe. Suspicion. But we both know you gave it to your mistress. Kandi utwo dukufe ntabwo dushyira umugore wawe Amelia, udushyira Valeria. It's birthday. Ihabara ryawe. Ifite n'isabukuru vuba. Urinde. Sasa uyu mugabo ashobora kuba yabonye rwa rufunguzo akagira ngo nagakufa akaba yashaka kurushyira. Ihabara rye. Taragira bamushyiramo. Your secretary is no longer with us. Sekreteri wawe ubu ngubu ntago akiri kumwe natwe yapfuye. Uriya mugabo ngazi buri kimwe ibaze kazi n'ihabara ry'uyu mwafande w'i Roma. Ko nagakufe ko n'urira funguzo yari kurwitiranya n'umukufa karuhebara ryo yageze hano abona. Uyu yaje nk'umwavoka. Afisiye murakoze. Prego. Mugira yarumirwa. Cari fuori. Grazie. Mwe muturindire hanze aravuga n'ikirimi bavuga hano i Roma. Mwe musohotse hanze mudutegereze. Aje nk'umwavoka we. Bebe. Charan. Wowe. You did this. Ne wakoze bino. Please, I didn't tell them about your colorful past. Namagaye polisi ariko ntabwo nigeze nyibwira. Ibyamakose bivuze ngo ne wafungishije uyu mukobwa. Yamagaye polisi rero murabwira atera umukobwa ku kibuga cy'indege uje mumufata kihagera. Change details and arrange. Amakuru yandi namenye ngo mu ndege wahuriyemo n'umusore muhana nimero. Urangije ufata urufunguzo rwa nyarwo urumushyira mu mufuka. Muhana nimero muza gupanga ko muri buhure muri hoteli ngo mwakundanye umubeshya urukundo.
umugabo ufite imyaka iri muri za 30 na 40 life to be noticed by a woman like you. umugabo w'umudage wumvaga ari byiza kuba huye n'umugore nkawe mwiza, Highly intelligent, inherently mbega umusore usa nk'ufite ubwenge bwinshi. Poverty left you longing for the finer wa mukobwa usa nk'umwana w'imfubyi wakuriye mu bukene, ukaba ari mpamvu wakuze wifuza ibintu by'abandi, and helped you hone your skills. uzagura n'umuntu aragufasha, araguhugura, ubumenyi wari ufite bwo kwibara bwagura. Those fine dining luxury hotels. Skills that kept you one step ahead of the law. akwigisha ibintu byinshi byo kurira ahantu hahenze, kuba mu buzima burenze no kwiba abantu barenze. ariyo mpamvu amategeko wakomeje uyacikuye arusha ubwenge. You had no idea what you were stealing. gusa igikoresho by'uyu munsi naguze icyo ari cyo, Stolen it. nta nubwo uzigera ukimenya. Tell you what, ubwire you get me out of here, and I'll take you straight to the key. nuramuka unyweye hano ndakujyana ahantu urufunguzo ruri. bivuze ngo uyu mukobwa azi ubwenge bwinshi ku buryo urufunguzo nubwo bari kumuhiga yarutaye mu mufuka w'umugabo, nawe yari abizi ko ku kibuga cy'indege ashobora kuba arora n'ibibazo. urufunguzo yarushyize mu mufuka mu ikote ry'umugabo bahuriye mu ndege, bahana nimero ku buryo ashobora kumuhamagara ati duhure se mombebe, bahura akahita arufata. Almost. Pardon? You said contact with the client was almost entirely electronic. There was a dead drop in a cafe in Luxembourg. hari umuntu waje muri Luxembourg Ticket to Abu Dhabi. ama itiki nzana muri Abu Dhabi, anyoherera ama n'amafaranga ambwira urufunguzo nza kwiba, ama n'ifoto yawe. uyu mukobwa yaje aje mu kazi. My instructions were to follow you at the airport. amabwiriza bari bamaye ukugukurikira ku kibuga cy'indege, and 4 million in cryptocurrency. ndetse nkiba urufunguzo nkahita ntwara flashing iriho amafaranga kuri cryptocurrency miliyoni 40. It is to deliver your half of the key. ngiye gahunda bari bamaye ni ugutwara urwo rufunguzo, icyo gice cy'urufunguzo nkakijyana. To Kali Palace tomorrow midnight. ejo saa sita z'ijoro nibwo nagombaga kujya gutanga urwo rufunguzo aho bari bambwiye nzarujyana. Expecting someone? hari umuntu utegereje? The airport. Saw them in the hallway. za nshuti zawe z'abanyamerika zaguhigaga kuri aeroport nzibonye hano muri iyi nzu. You could have said something. wakabaye wabimbwiye kare wagakobwa we. It's you, not me. erega niwe bari guhiga, ntabwo ari njye bari guhiga. ahita amenya ko baje kumuhiga. kugera hano baba polisi yabasinzirije, afite utuntu agendana tw'utuntu agenda atama abantu bagasinzira. dore nguyu uyu mukobwa ngo burya bari bamutumye kuri misiyo azegerura rufunguzo, ariko nawe ntazi uwamuhaye misiyo. arashaka kumfata, mbega inda y'umugabo iri kugenda inkora akora mu bantu. Grace we buretse uri kugenda ukorakora umukobwa we, mwagiye mwiyuba. La mia cliente. uriya ni umukiriya wanjye. Grazie. umukiriya wawe. buretse nimwe mugenda mukorakora abakobwa mubafata ku ngufu. umukobwa yita aca buri mukobwa gusakuza mu bantu ngo umufashe ku ngufu, ushobora no gukubitwa bakanakwica niyo byaba atari byo. kubera ukuntu tubizera twumva ko ari abana beza batabeshya, kandi ni nako byakagombye ubundi kumera. ariko bamwe muri bo injira imodoka ya polisi. umukobwa ni umusazi we, ni igisambo ruharwa, ibaze ko yibye akadege. yatura tumodoka siko mutwita. umugore yibye imodoka ya polisi we, rubanda baranatinyuka, bakivugana moto ya polisi barayiba ikimoto. Kwabwa turi i Roma. Kwabwa ntago azi gutwara neza tu. sore yamukurikiye ku kimoto, yibye imodoka ya leta na moto ya leta. iyo bagiye kuguhana baguhanira essence yakagiriye abaturage akamaro wakoresheje mu nyungu zawe. iba ari imyaka 5 nayo bayishyiraho. utwara iriya moto utarigeze ukora ikosi, ubwo ba witiriye inzego z'umutekano indi 5. hano leta ari n'ukuntu yita ibikabye ikavuga tubwo rero tugufatiye mu modoka ya polisi. umupolisi wakagombye kuba atwaye imodoka ubwo waramwishe, bagahita bagukatira n'icyo kwica. umupolisi do wabwo ageze hano yakoze impanuka, baramugunze. mumunsanire hari abandi bari guhiga uno mukobwa. mumunsanire bavayo. aba twababonye ni nabo bishe umukiriya ku kibuga cy'indege. hari n'abicanyi muri iyi game urabona, ariko turamasura. fungura umuryango rebe. kobwa arebye hariya do. You okay? meze neza. Okay. meze neza. avuga neza. rebe mu mujyi hagati Roma. Give your hand. Hereza ikiganza.
gake gake vayo vayo. Uyu musore afite ukuntu ari gentleman. Is anything broken? Are you okay? Meze neza. It's over. Hey. Girl, go. Reka umukobwa agende. Bracelets on. Nawe wiyambike ipingu. Put them on. Gira vuba. Nubwo abavuze ipinga bavuze ibikomo. Shoot you. Ntago ari bukurase. Uriya ni uwa leta. Mettete le armi a terra, adesso! Ushyira intwaro zanyu hasi. Abandi baje. Per terrorismo! Mettetevi giù! Il ricoccato per terrorismo! Uyu mugabo turi kumuyigira iterabwoba. Muovetevi tutti via! Twe turi kuri misiyo turashinzwe umutekano. Ushyira intwaro zanyu hasi. E sia le armi! Abana abashinzwe umutekano b'i Roma. It's okay! Ibintu biri muri kontorori. It's okay! A terra! Nyuma yabo waje yica. Everybody go! Mwese mujye hasi. Fire! Chebe kazi. Hey! Chebe! Chebe kazi. Mujye hasi, mujye hasi. Rabe! Hey! Chihebe kazi. Sasu. Filipe. Tungu uyu nguyu imbunda. Si washaka uyu ni uwa leta y'Amerika. Hey! Fire! Mu mujyi hagati Roma. Umukobwa agiye kwiruka ipinga araryambaye. Ntago wongera kuncika mwene ngango. Turajyana mpaka ugeze ahantu hari urufunguzo. Yicarana bambaye ipingu. Sice Driving. Niwe ugiye gutwara. Umuntu umaze gukora impanuka none wakumubwira ngo yongere yicare kuri vola ni ikibazo. Urabizi kandagira umuriro. Rabe uyahindukiye abona abana baciyeho. Umukobwa uri hano gutwara kwe kuri hasi. Mushyiramo vitensi jejejejejeje. Mushyiramo vitensi bombi bambaye amapingu. Mugiye hagati. Twana ne do. Umukobwa fayo. Jira muri hama. Yabashinzwe umutekano. Hey! Uri filime. Yeah. Keep going, don't stop. Komeza ugende. Je. Bana barazinga. Mugiye hagati. Uri filime. Turi i Roma. Kwa papa. Niho bari gukorera amabara mu mujyi mutagatifu. Yeah. Kobwa uri hano. Muhanda yawugize umuharuru. Kobwa uri hano ntazi gutwara. Put on the brake, start the car. Wait. Kobwa yisohoka murabizi. What's happening? I'm done. I'm not. Murabizi njye ntabwo nongera gutwara. Are chasing. Abantu bari kuduhiga. You're driving. Niwe ugiye gutwara. Kandi undebera ukuntu kari gutinza ibintu. Niwe ugiye gutwara. Kobwa kubanzamo amaboko arabusana kandi. Turashize. Nyuma yabo. Mwicanyi. Kazi. W'umurakari. W'umuribwe. W'ininja. Kanashyiramo vitensi. Meze nk'aho uri kwikorera ibintu byose. Dore imodoka. Yeah. Who is that person? Uriya muntu ninde? I have no idea. Nanjye ntago muzi. Uriya muntu babonye adasanzwe ari kwica avunira mu ivi. I will be when this is over. Mujyi wose polisi. Sike. Mwana yizingira hano. Rabe. It's okay. Bimeze sawa. Kumbe ntago bimeze sawa. Uyu nawe amuriho. Isi yose iri kubahiga. Uyu musore imikino ari gukina ntayazi. Nta gihugu kitifuza ura rufunguzo. Iyi modoka tugomba gushaka ukuntu tuyivamo. Katan. Rabe. Zinjiramo hano. Numuhanga. Fayo imodoka tuyivemo. Baba bamaze kuyibona bazi imodoka bari guhiga buri imodoka nayo ni ikibazo ni irabu nyirekurishwa twarabamenye utanansaka nakubonye. Zano kuri telefone aza gushaka imodoka iri safe bacikiramo. Afite ikoranabuhanga rihambaye akorera IMF impossible mission. Gira gutya imodoka dore yaje. Kakane ko kamodoka ngo kari safe bacikiramo. Sha nakundi. Kameze nka tumwe twa mundekwe. Victor. Kandano. Okay. Modoka iri hano. Na kamodoka nako. Iramucanga. Iramujabuka.
Give me a second. Yep. Thanks. Okay. Yep. You ready? I'm uriteguye nditeguye do biranga umeze neza Sorry, this is umbabarire uyu mugabo nta gapanika niko kana afite no mu bibazo nk'ibi bari kubaza umeze neza nta kibazo yiturije takes me. kadutware katugende n'igisambu kandi kirano nuko bose bisa nk'ari abaprofessioneri mu myibire no mugura n'ibibazo bagicoka merira bafata amasura yabo kamera zo mu muhanda zibonye amasura ya wa mugore na wa mugabo bakivugira ku cyombo uyu mugore atwaye imodoka ya polisi ahita bakurikira menya wo bari kamodoka kabo ko bagaciye uyu nawe arahari kandi nawe arashaka urufunguzo ndagufite urufunguzo rurakenewe mwana arayizinga kamodoka kani gato gafite ukuntu kari kubaca muri humye bisa nkaho tubakwebye tarabakwepa ari yabambaye ahita azingira no kamodoka kabamanukana nabo mwana arakomeza ari karabana fatiraho rabe mbonye babaje kwisengera gushaka imigisha y'Vatikani arakazi nakamodoka kanzinya shawo kano kamodoka ubundi gakwiye kenisoro nako naki kenisoro bamwibye imodoka urabe do kazingirano karabacurika agati mu mujyi baparika gutyo bigenze bite bahise bagurana n'imyanya umukobwa ubwo niwe ugomba gutwara do mama we zini zimwe zinambara kandagira umuriro abuze gato mwicanyi kazi dore akamodoka uyu mukobwa uri hano afite imiteto ku kintu bita imodoka ntagayoka imodoka irabavanga we imodoka irahiye oya ni ipine riri kuzana umwotsi kubera gukata cyane ntago duhiye hano baginga bari mu bicu yarabarebye arumirwa umwicanyi kahita kimanukira arakomeza katafe rompu yano katariya biranga biyakije birakunda ahita ashiramo kasano iburyo abuze gato komeza utware komeza ugende ibumoso meze neza kobwa rero nta mitwarire ye katururi bimeze bite umukobwa bamuziye n'umusore kugera hano dore polisi fata feri fasha feri umusore arayizinga ahita yimanukira kamodoka kake n'isoro niko biyibye yakandagira umuriro mujyi hagati turi Roma re filime rebe ibumoso katanu arakurikirwa umeze neza umugabo afite ubwoba ari kubesha umukobwa ngo umeze neza atuza kugira ngo adapanika ariko ari gusenga mana mfasha imodoka imbere do mu mujyi kati mwana afata feri imbere ya polisi
nyuma polisi na wamwicanyi yaje. Dukora iki? Genda yamanitse. Sora subira inyuma. Subira inyuma. Ahita kwepa. Injiramo hano. Sora arakontorora. Yuko yakagiye. Gonga leta. Abanyamerika barareba. Sora barenzeho. Turi kujyahe. Nanjye simazi turi gupfa kugenda. Kandagira feri. Kandagira feri. Bakandagiye feri. Bari mu muhanda wa gari ya moshi. Hano gari ya moshi je nibwo ikwereka ukuntu yikorera utuntu twayo. Bahita buretse. Gakobwa kafunguye ipingu karekana amanutse. Uyu mukobwa ni umujura we. Yesu Kristo. Umusore akiri mu mana. Ndazi umukobwa yagiye kare. Kwizera umujura. Ntunyange. Wange kano kantu niko kabikoze. Arakamujugunya nawe ntushobora kwikuraho ngaho hikuri. Aramenya sabajura shabana gakoresha bati. Akiri hano yumvisha umuyaga gari ya moshi ubwo tayari yaje. Gari ya moshi yaje n'igihagarariza ikubita ishwanya gusa. Yejye kurwana n'ipingu. Umujura wakoraho rimwe ari kuyisuma umujura. Biranga. Twara imodoka biranga. Turashize. Baraje barahuranya kivamo. Yavanyeho na vora. We gufungura ipingu ntago yabyize. Ariko igikobwa kiri hariya umujura. Niko kantu ka mbere babigisha ati leta nigufata. Gera hano yambaye ipingu. Uyu mukobwa arampemukiye. Itani we. Muraho. Genge yiri hano. Well, come on. Ni karibu musaza. Genge yiri hano. Ahita yicomeka imodoka. Genge yari yamukurikiye. Kari yabiyamye babwira Abu Dhabi komisiyo bayiveho. Wagwane. Abasamuzi igihe tu. Emwe bavandimwe nsigaranye mpuye n'umujura. Kure ba mukobwa Irisa na wari hano. Yamubwiye ati genda witsimbe. None Irisa nawe yagarutse. Katururi. Bimeze bite? Bahise bicomeka amazi berekere. Hano turi hehe? Butaliyani. Yo. Bagabo bavayo. Filime. Aja kurino. All right, we know Grace has one half of the key. We also know she's going to... Pretty good idea as to who is going to be waiting for her there. The event is... Marketeer, Alana Mitsopoulos. Actually are, or does she still think you're the globally notorious mass murderer John Lark? Who says I'm not? Didn't she put a price on your head in Paris? She did indeed. Worked it out. Never me how. Can we... Right. Assuming we get the complete key at the party tonight, need to find somebody who does. Walk into the airport by itself, right? Or the entity. The airport, up to the minute. This is the feed from your AR sun. Running facial recognition. Everyone in the airport. See anything? Have reflections. The only person in the airport with no identity. Only man who can't be found any place. Raced in real time. It's protecting him. Didn't you? I wasn't sure. Well, who is he?
Someone I thought ni umuntu natekerezaga ko died a long time ago. yapfuye kera mu bundi buzima. The IMF mbere yuko nza muri IMF akiri umujura. offered the choice. mbere yuko bampa amahitamo yo gukorera igihugu. Ni umuntu nari nzi ko yapfuye. Very real sense. He made me who I am today. Uyu mugabo niwe wangize uwo ndi uyu munsi. Does he have a name? Agira izina. He calls himself Gabriel. Uwo mugabo yitwa Gabriel, niko yiyita. You know him. Uramuzi? There is no knowing him. Ntabyo kumumenya. He has no recorded past. Nta nahahise afite. Made sure of that. Iriya mashini cyangwa se iriya ntwaro turi guhiga yahabisibye byose. Entity's chosen messenger. Iriya mashini yahisemo umuntu igomba gukoresha. As a gift he wants to share with the rest of the world. Kandi iriya mashini ibona ku rupfu nk'ari nk'Imana ishaka gusangiza isi. Few friends left in MI6. Hari inshuti zanjye zikiri muri MI6 zima makuru. Of the British government gaining control. Inshuti zifite ubwoba ko leta y'Ubwongereza nayo ishobora kuba yakontorora kiriya gikoresho iriya ntwaro. An act of treason. And because you're disavowed, your friends called and asked you. Kubera ko weho noneho wavuye muri MI6 inshuti zawe zaguhamagaye. Knew he was on his way to Istanbul to acquire one half. Uriya mugabo yitwa Gabriel ngo yarari mu nzira. So I beat him to it. Agiye gushaka urufunguzo rundi rwa kabiri. To put a bounty on your head, you went to the desert to hide. Ubwo bagushyiraga amafaranga ngo bakwice wagiye mu butayu. Anyway. Ariko bamenye aho uri. Yego. Did these friends of yours? Kandi wishe mu butayu. The key unlocks. Izo nshuti zawe zaba zizi zo muri MI6 aho urufunguzo rufungura uyu mukobwa uza korera MI6 ikigo cy'ubutasi cy'Ubwongereza. When were you going to tell me this? Wari kuzabimbwira ryari? Ndi kubikubwira. Your friends at MI6, how they contact you? Inshuti zawe zo muri MI6 zaguhamagaye gute? Disavowed. They couldn't risk meeting me in person. Ntabwo twahuye amaso ku yandi. Bantelefonnye. It's electronic. It's digital. Baguhamagaye mu buryo bwa electronique mu buryo bw'itumanaho. We can't be sure that was the entity. Ntabwo twamenya neza ariko kaririya mashini yamamagaye cyari igikoresho cyamamagaye. Anything is real outside of this very conversation. Mu gihe ibintu byose atari biri hagati yacu umenye kubera abantu atarabo kwizerwa iriya mashini ishobora kuba ariyo yagutumye yaguhamagaye uzi ngo ni inshuti zawe zo muri MI6. Suffering it causes. And he knows the best way to get iriya ntwaro uzi uburyo bwo kutugeraho bwose. Ishobora kuba ari nayo yaguhamagaye. Wowe ukaba uzi ngo ni ngo ni abantu baguhamagaye. The entity knows. Nimba Gabriel anzi nanjye iriya ntwaro iranzi. There's a reason he wants you here. It wants you here. Kuba uri hano nuko iriya ntwaro yagushakaga hano. The most important thing to you. Ese ni iki cyangwa ninde muntu w'ingenzi kuri wowe? You have to go. Ethan ufite kugenda. wants us to leave. Like you made us leave the airport. And what if it Urashaka ko tugenda nkuko dutaye ku kibuga cy'indege ngo tugende? Go alone. At least I don't have all of you to worry about. Kiriya kirori kiri we n'injoro sindagiyeyo njyenyine. Cya kirori uriya mukobwa ari buze w'umushura kugurishirizamo ufunguzo. With an algorithm. The entity knows who we are. Iriya mashini zabo turibo. Probably considered it. Anything we do, we have to assume that it's counting on us to do it. Icyo twakora cyose muri kano kanya iriya mashini iraza kubikibona. Thinking like it. Cold, logical, emotional. If that key really does grant control of the ziriya mfunguzo nimba zabasha gukontora kiriya gikoresho. person on earth who should have it. Gabriel niwe muntu wenyine utagomba kuba afite ziriya mfunguzo. Not have that key. Gabriel ntabwo agomba kugira ziriya mfunguzo. Lives can matter more than this mission. Nta n'ubuzima bugomba guhabwa agaciro kuruta iyi misiyo. Kuko ubuzima ntacyo buvuze iriya ntwaro yarimbura n'isi. Njye simbyemera. We ntago abyemera nikavuga. Katururi. Suri yaje hano. Yaje kumedita. Iri joro ngo hari ikirori. Nibwo ngo byose biri buze kuba bari bugurisha ngo rwa rufunguzo. Katururi. Irisa yaje yakurino. It's my first time in Venice. Nubwa mbere ngeze Venice. Numujyi. It's mine too. Nanjye nubwa mbere. Yeah. Muri iryo joro bashyizemo agakoti bagomba kwerekera bakajya muri cya kirori niho urufunguzo ruri. Bateze ubwato. Uyu mujyi ntusanzwe. Ni umujyi wubatse mu mazi hagati mutega amato mukatakata. Mba mfite abakiriya bagura abonema bari hariya muri za Venice. Baba bariyo bampa amakuru nanjye rimwe na rimwe njya mbaso. Dore habereye ikirori. Bimeze bite? Yo.
waiting for someone. Hari umuntu ntegereje? Oh my. Nanjye nuko. We can wait together. Twategererezanya turi kumwe. Nitwa Gabriel. And you're Grace. Nawe witwa Grace. Garasi. Kobwa arikanga ikigabo kiramuzi. Na wamwicanye kazi wahoze ubahiga ku manywa. Ntabwo urufunguzo na rugendanye. Ndabizi. Nta nubwo ari rwo rungenza ariko. Urashaka iki? Mu gihe dutegereje reka mbe ngutera inkuru. Ntabwo rero naje guhura nawe. Umva. Nzi uburyo biri bukurangirira inkuru yawe. Reka mbe ngugurira ko kunywa wenda bishobora kuba byahindura inkuru yawe. Urebe, ahabereye show hari abandi bahaje. Tom Cruise kiraho. Boss dore umushyitsi tugize baraziranye. Do kumbe abapolisi nabo bavuye muri Amerika babandi boherejwe. Tujye kurya show. Abonye ko igihe gikurikira ari cyo kujya mu kirori nabo. Katorori. Excuse me, sir. Nyakubahwa. Please follow me. Mwankurikira bababonye kubaje. You understand that you're not unique. Umenye ko utari umuntu wihariye wa mukobwa we. Imyaka 30 ishize hari umukobwa witwaga Maria. Uwo numwe mu bagore bagiye bizera uriya musore duhuriyeho inshuti yacu. Ngo baravuga Ethan. Babandi ajya mu mutwe akabasha gushuka nkuko nawe yakugiye mu mutwe agushuka. What happened to Marie? Uwo Maria byamugendekeye bite? Ibyamubayeho ni ibintu biba ku bagore akoresha. Ndetse ni nabyo bintu biriwe ku muntu wese uri bukore kuri urufunguzo. Uriya musore ntabwo yita ku bantu. We yita ku ntego ye n'icyo agamije. Ikintu cyonyine kimuhagarikiye kimuri mu nzira ni weho. Nawe ushobora kuza kubigenderamo. Kuki nakwizera? Waje mu isi y'ibinyoma Grace. Ntugire ikintu wizera nk'ukuri. Ariko nimba yakubeshye ngo azakurinda Grace yahageze uwo bari kuvuga ngo yabeshye umukobwa akazamurinda. Irisa no wavayo mwicanye kasi. Harashize igihe kinini Ethan. Wakabaye waranyishe igihe wari ufite amahirwe. Mugoroba mwiza mwese usibye weho. Kireka numbwira izina ryawe rya nyaryo. Ndaba nkwita Larke niko wambeshye mbere ngo witwa. Ko baherukana. Gabriel niko witwa. Nagiye nkumva amakuru atari menshi. Ariko iyo umuntu ahuye nawe Rayifu nibwo abona kuri mwiza pe. Amaso ku yandi. Uri na gentleman. Gentleman. Rebe. Nawe menyerewe bita Grace. Do. Naba nkuzira? Ndakeka wagiye unyumvaho. Weho wamaye akazi ngo nze kwibura urufunguzo. Ntago naguye akazi naguhisemo naragutoranije. Kobwa urufunguzo ararufata. Gira tugire yaritambika. Intambara iraba. Kobwa bagiye kumusaka. Intambara urufunguzo rubika mu mufuka uri kubakubita. Urufunguzo bari bagiye kumusaka arubitse mu mufuka wabari baje kumukubita. Bivuze ngo ubundi bugomba nk'umujura guhisha ahantu batatekereza kuri buhishe. Urufunguzo bari kumusaka ruri mu mufuka uri kumusaka. Urufunguzo bari kumusaka ruri mu mufuka uri kumusaka. Uyu mukobwa afite ubwenge. Nababwiye ngo umujura bagomba kuba tekere. Ntarwo afite. Ruri hehe? Ruri ahantu mutari buze gutekereza pe. Uyu arahabona. Ruri mu mufuka ye. Tugiye hejuru tujye kunywa. Iriya mifuka y'ikotero nta n'abantu bakunda kuyibikamo wenda ngo umuntu araza kuba agenda akoramo. Mugiye babashinzwe umutekano bavuye muri Amerika nabo bakorera CIA. Bashanyarazi. Nabo baje mu kirori. Barinjira. Jemuza abantu abagura n'abagurisha. Hari igihe banyishyura amafaranga, banyishyura amakuru cyangwa ubushuti. Ariko akenshi banyishyura ubushuti. Mwese ndashaka ko mubana amahoro. Cyane cyane mukabana nanjye mu mahoro. Ariko isi iri guhinduka. Ukuri kuri kubura.
is coming. intambara iri kuza. World domination is uru rufunguzo nirwo ruzatuma isi yose urufite ayidomina ayiyobora. The power to control the entity. ndetse ufite urufunguzo niwe uzayobora iyo entity n'uzayikontorora cya gikoresho twavugaga. To take possession of. ndetse abami abari bo bose bakwishyura amafaranga ari yose ngo urufunguzo barugire. Major nuclear power and a handful of minor ones have asked me. ngo urufunguzo rushobora kuba rwakontorora intwaro za kirimbuzi yambaye kugeza ku ntoya. You'll be forced to confront an impossible dilemma. uru rufunguzo nuramuka urutunze uraza kwisanga mu bibazo bikomeye. But to the rest of the world, you will be an enemy. uru rufunguzo umuntu waruha yakujyamo ideni akazakwitura ubuzima bwe bwose, ariko nanone isi yose izakwanga. That's another interested party. Gabriel nawe yambwiye ngo arabandi ahagarariye. This party kandi abahagarariye arranged by that interested party. ndetse n'iki kirori cyateguwe kubera abo bantu Gabriel ahagarariye. Interested party. rebe bakira kureba hano ikirori cyateguye kiri hano. Is this entity? iyi ni entity cya gikoresho ryo kiri gukora ibi. Do I give the key to one of my old friends, or do I hand it and my fate over to Gabriel and his panel machine? Katururi. What makes you so sure you'll get the complete? ese ubizi gute kuri ubona urufunguzo rwuzuye ubundi? You have one half of it. bivuze ngo ufite ikindi gice. She knows where the other. yego uriya noneho nawe akabaza ahandi ikindi gice cy'urufunguzo kiri. uyu You can get it. ukaba wumva uri burubone rero. Why don't you just keep the key and all that power? ese izo mfunguzo zose uzibonye ubundi wazigumanye imbaraga ukazigumana. impamvu nuko atazi izo mfunguzo zifungura kimwe natwe. Now you have to choose a suitor. hitamo umuntu mufatanye. It's true. Of course, I know what it unlocks. nibyo koko ni njye nyine uzana urufunguzo rwuzuye rufungura. Bring for the key. As I've explained to Grace, ese arakwitura iki ngo mu rufunguzo? any key njye nta rufunguzo riganaje kureba hano. habs in hand tomorrow. ejo ndabizi ko imfunguzo zombi nzaba nzifite urufunguzo rwuzuye. Dear, the power I represent. rega ikibazo ntabwo muzi imbaraga mpagarariye. Of computations. imbaraga mpagarariye zibasha gukurura amakuru amamiliyari n'amamiliyari kandi mu gihe cy'amasegonda. While parsing every possible. ndetse akaba yabasha no gushuka ibintu byinshi, amakuru akayobya ibintu. Real. Most probably. ndetse rero nta kintu na kimwe dukeneye twabura. With only a few changes to the present, the future is all but assured. uhazaza ni ahacu. Come to me. urufunguzo ruraza kunyizanira sindi ukeneye nona. ejo The Orient Express, bound for Innsbruck. ejo tuzahure muri Orient Express amubwira aho bazaba ari kwerekeza muri gare ya moshi. You've already chosen your suitor. ndetse nawe ndabizi wamaze guhitamo uwo muri buze kuba mukorana. The two halves of the key in a desperate grasp for control. I, however, have been promised the completed key. ikindi wibuke ko wansezeranije urufunguzo rwuzuye. Provided someone dies. urufunguzo ikindi nzi cyo nuko iri joro hari umuntu uri buze gupfa. ninde? Her. hagati y'uyu Or her. cyangwa uyu. muri bano bakobwa babiri hari uri buze gupfa. kandi Ethan uraza kubibona. urufunguzo ruraba urwanjye kandi ngende nemye. ndagenda nk'umwotsi uburiye mu muyaga. When you care about dies. ikindi ndagenda ari uko umuntu witayeho umwe amaze gupfa. ibyo biranditse. This is. Don't you? bino urabona ibyo ari byo? He's afraid. ufite ubwoba. ufite ubwoba. afite ubwoba. Somehow it knows we're close. kubera ko n'iki kimashini iyo entity yanyu irabizi ko tugiye kuyigeraho tukayirimba. mumfashe urwo rufunguzo mu ruhengeri rwuzuye. bereka ikintu nabakorera. ibyo uri kuvuga ntabwo ari byo wowe. nufashe uyu mugabo abantu bose baraza gupfa. ejo tuzabona nunzaniye urufunguzo. Arana wiburetse mabuja ntarahitamo kugenda. bamwita Arana. His fate is written. uyu musore ibizamubaho biranditse. nawe se tukwandikira ibizakubaho? ngo rikira iriya entity ngo ikwandikira ibizakubaho. I'm sorry. mbabarire Luck. Ethan yari yarabeshye umukobwa ko yitwa Luck kandi ari Ethan. For old time's sake,
I'll let you choose which one. kubera byibura tuziranye kera ndakureka bari uhitamo uri bupfe Irisa cyangwa Grace mwica Tell him where he stands. mumwicirano no mugabo amahitamo na yawe arana Grace knows where half the key is. kindi buke ko Grace azandi ikindi gice cy'urufunguzo kiri Happens to either of them. nihagira ikiba kuri bano bakobwa uko ari babiri On earth where you or nta hantu namwe kuri Yesu uzajya ngo unyihishe ntazagusanga nta hantu nazagusanga ngo nkwice Good to see you. ibyo biranditse tuze gusubira uriya we yivugira igifaransa a bientôt aco yo hey urebe gira bacirana amasiri urebe yo You have made a terrible. ukoze ikosa rikomeye cyane Line here. ubuzima bwanjye buri mu kangaratete Be on that train tomorrow. iriya gari ya moshi ngomba kuba nyirimo mushyirira urufunguzo Have to have that. kandi urwo rufunguzo rurakenewe rero nuna And I do not care how I get it. uburyo mbona urwo rufunguzo simbyitayemo mfa kurubona Don't move. ntuva aho uri urebe shirana amasiri bararebana wirukanke ujye kure bishoboka rimwe do musore